برلمان ترکیه تماشاوانêja endametiya Fînlanda ji bo NATOyê qebûl kir. Piştî civîn û gotûbêjên nêzîkî salekê proje yasaya endametiya Fînlanda bû NATOyê di civîna giştiya Parlemana Tirkiye de hata qebûlkirin. Di derheqê mijarê de Sekreterê Giştiyê NATOyê jî bi rêya hesaba xwe ya sosyal medyayê kevxweşiya xwe ragihand û got biryara Tirkiye dê hemû malbatên NATOyê bihêz û ewle bike. هروها پشتی پجراندنا به پروژه اسای وزیر دروی فنلندا و ترکیه جی به تلفن آغوینا و وزیر دروی فنلندا سپاسیا ترکیه کریه. پشتی شر اوکراینا فنلندا و سوئدی به هورا سری لناتوی دابون داکو ببین اندامنوی ترکیه به هجتا پشگیریا پککی و یپگی لدیجی اندامتیا سوئدی دردکوه. ولی تماشاوانêja Swêd û Fînlanda bi hev re ku hevsûnurê nêkadûne dikevne Bakurê Ewropa daxwaza endametiya NATOyê kiribûn. Lê Tirkiye derencam Fînlanda qebûl kir, Swêdê qebûl nekir. Birêz Diktor Ekrem Onen şerovekarê siyasetê li Stockholmê gelmede gelek cara min doktorî bi hev re pirse şopandiye ez ê jê bipirsim gelo çima Swêdê nehata qebûl kirin. Diktor helbet pirsa min ya destpêkê ev heye demata baş be êdî gelo بو سوید نهاتا قبول کردن تا گو سوید تو هر تشتکی بکرد دمین در باز بویدا که به انداماناتیه لی در انجام فنلند هاتا قبول کردن سویدی نه بله گله سپاس کن هر هوی راستی مبگله جراب هر ذکر پروگرام سر لی بابتی و وقت جرابی تزانه دستی که یعنی هین بلی وقتی نه سلیدان لی دابو مگوت یعنی پرساک اوی قبول بکن اوی هی قبول بکن لی پرس وقتیه یعنی دمکیه اوی ابدم دریج بکن یا اوی ابدم کنده و حتی اوی شاقی جبو سوید و فنلاندیا یعنی میگوتو بو که وقت سیاست ترکی و حتی هنگاریا جنابی تزان وانجی دو پرزلان جدا بو جبر که ترکیه داخوازی که سوید بکرن او داخوازی گلک ام بجن برفرهتر بو و گرانتر بو لگور داخوازی که فنلاندیا بکرن یعنی داخوازی فنلاندیا بتوایی ملکارو گر بیتر داخوازی ایک دگوت لازم هون تکه که وقت هیدک تروریست اعلام بکن و ریل بر چراکی وان فنلاندیا بگیرن اساس دوی چارچوبه دیش فنلاندیا دخواستن تشتی ورد و هنک مسئله تکلیه آبوری بو و مسئله سانکسیون اکل سر ترکی بو او چستانه بو لی جسوید جنابی تزال بحثی کری بو لیستک دریج گلک کرد یعنی بتایبتی آلی گریر تکه و جماعت فتح الله گلن و زیر بجین دهاش قاطجه یعنی رخنک ترکا چپ رادیکاله اندامی وان دخواستن و اندامی وان جناب تزانه دسته که گوتن چل پاشه کرن هفته آناد بجین 125 کردن یعنی او دا خوازه که سوید بکرن اس فنلندیا گله گرانتر بو و مرا تخمین دکر اوی فنلندیا خو سوید دگوت ترکی دگوت امی فنلندیا یعنی ام بالهمبر نوک اسکن لی سوید دگو امی دریج بکر و ارتس حیات سوید شرسر نکجی امیر نالن او چاره تکردی جنابت تزانه جسوید اندامی وار اختراع دخوازه او سویدی حتی نها هر چه خواست دیدن امیر گل اتفاقا مکری امیر طرف بگیرن لی حتی نها ترکی دیگه گاو و گاو بر بچار نامیتیه لی سوید بخوجی راستی براد بیان فیلمی سوید هندری خود نزدن چه خواست ل مدیا کردستان اشکره یعنی تی رونی کرد سوید بخود هندری خود دنا سویدی جدی بخواد به پروبلمه قال لك هس لديجي اندامتيا ناتو تايبتي ما لديجي اندامتيا ناتو نوها سري خاطر هلدان وبفراي دي بروباغندا ديكنو بيجن اف غابا مع بيت بو شاش بو مع عجله كر قالك ما نكرا حتى بيجن ما تركي ما قال لك تعويض تركي وما وقت به حتى حياه درجات يعطي وري وقت ما خد الدنيا ما هنا خو هتكان يعني ما خو قال لك نذكر يعني برستيجات ويلي قال لك كتل الدنيا جبرك افتك اللي بتركي وتعويضان تركي و اري ونا وانا تسليم بكن وتسليم لكن يعني السويد يفهم بوي مشكلات مازلنا هاج بو يجي تركي وها ديار فنلنديا خد دستيك دغوت انا قبول بكن واي قبول كرن سويجي از باورتكم اوي قبول بكن لي جناب تزان بريج مفتر بحث كربو يعني دكارن سويد دريج بكن يك جي دكارن بدن حتى البجارتني دولة يقلتي امريكا او تزانه مثلا هي يعني هي تركيا يوجد للدنيا ها هي كان ترامب قال وصل الحكم وترامب شي تزانه هل وستي الهبري ناتو هل وست قال لك حشك دبي ناتو زمان لازم حتى بهذا الرجال دغو امكان ناتو درك مو بودي
تركي حسابي ويدك يعني باوركن تركي بقولي بله بله دكتور اوي جبياك في بينه بله دكتور بله شخوا سويدي كشان ولاتانا خدي برانسيبين ديمقراطيه بيشتجي ما بحث كربون ليش بيراتا بتدقوت دبا بو سياسات بو برجوانديانا فرانسيبا بين بن بيكرين كواتا مادام سويدي برهفنا بويا في ليستانا فان هر هموان رادسي تركيا بكه كو به هجت بيانيان جدا جدا دا خوازدكه كواتا گلو تي پایین کو دمین پیشمدا سويدي في خاصة تركيا بيجي بينجي بكو باندامانا توي تركيا قبول بك يعني نا ممكنة قناعتك موري اوي السويد هنا اذا خاضي تركي بيك بينه او تشيك تاغوت عشرات يعني اوي هنا كان بخواص تسليم جي بك اوي بخواص هناك حتى جوا جروبانا قشا جدا جدا ليه ليفل دبيت تساق فهم كده يعني ناخوكي تركي وسويد قناعت مد حياه درجه كي تسليم كرنا ابكى صناعي بلكي بيتر وبلكي تركي وقت ما بحث كده دستيك يعني عاوني 25 كاس خاصين دستيك باشي قوتن شلكاس باشي قوتن حفتيكاس نهار بين سد 25 كاس يعني بلكي السويد بالنيت هنا كتسليم بك اللي بالكي نبي كمية عم بيسد 25 كاس تسليم بك قصدام جي اول ضد حسابات تركي والسويد جنابه تزانت بلكي حياه درجاكي التكليه تركي والسويد بيتر بالتكليه تركي وامريكا بريداي يعني مثلا بلج ما بحث رو بتر مثلا اف 16 اف 15 اف سي بي مثلا كتكليه ناكوكي نابنا تركي وامريكا سر مثلا بحراس سبيه لسر مثلا سوريا سر مثلا روجافاي كردستان يعني قال لك برسكريكي نابنا تركي وامريكا البراسي الى صار سركليه يعني وجبوي تركيا امريكا حياه درجاكي هم بالسويد بازار ديك اللي اساس بازارها اساسي بامريكا ديك بالبرسه او بازار ديار امريكا او بازار ناكستري ميناكاوي داوي جنابه زان بري دروجا لامريكا جبنا ديمقراطيه خدي غرابي بايدن شيكربو سر 20 دوله دعوت كربو بناوان قال لك ولاتي ديكتاتوري هاو الراسيه دعوت كربو مثلا تركيا وهنغاريا دعوت نكربو او يا هاني جمال الدريدان كتشقى اللي دولتها قلت امريكا بتركيا الخراب يعني مثلا ولايات تنزانيا دعوت كربون يعني خلينا نقول ديمقراطية لولايات هنغاريا وتركيا دعوتنا كربون او يا جمال الدريدان كتشقى اللي قال لك خراب ايه دولتها قلت امريكا بتركيا وهنغاريا حتى يعني جبويد تركي بازار هذيك لي از قارئ انا اسوي قبول بك لي اسوي دكاي دريج بكشي بريج ما قلت بس دراسه دكاي قال دريج بكشيني تركي بها وك شد سياسه هندل وشد سياسه دربه او بخاطر كار بله بله دكتور سپاس دكتور اكرمونن شروع کاری سیاسی لستوکهلم لسویدی